ndashaka gukora icyo umutima wambwiye kugira ngo ndebe ko icyo Imana yambwiye wenda kizasohora. Kuko impamvu mvuze gucyonsa uko nizera Imana, ariko maze iminsi nsenga ninsubiza, ariko ndashaka ko igomba kunsubiza. Ngewe umutima wambwiye ngo kuko ngewe muranzi maze iminsi ndwaye, ariko nasenze Imana ngeraho numva ndaruha kugira ngo inkize, ariko umutima wambwiye ngo hari ibiryo byinshi navuyeho, ubu ibiryo nsigaye ku biryo bike cyane ndya, ariko narakomeretse cyane kubera narwaye. Ariko umutima wambwiye ngo Pasiteri Theogene na Pasiteri Bishop na Papa Debora ngiye guhahira, sinabona amafaranga mbahahira bose. Nakundaga kurya ibiryo byiza, ariko nsigaye ndya ibiryo nanjye ngera ku buryo ngera ku meza nkananirwa kubirya. Ndaguha 50,000, Bishop 50,000, Papa Debora 50,000. Ni amafaranga makeya, musanzwe murya neza muhaha neza, ariko muzahaha ibiryo byiza, muguremo inyama. Ndabizi inyama ntizihenda cyane. Muteke murye, mugure n'icyo kunywa. Nanjye nzi ko nzajya kwibutsa Imana nkayibwira ko hari ibyo navuyeho. Ntabwo ndi mukuru cyane kandi sindi na mutoya. Kuva ubuzima bwanjye ndi muto sinigeze ngira indwara ndwaye. Ubu ngubu hashize amezi 2 sinajyaga ndwara n'ikintu na kimwe, ariko kubyakira kurwara indwara narwaye byarananiye, byarampungabanyije, mu rugo byarabahungabanyije, yaba papa yaba mama cyangwa bo tuvukana basigaye babona telefone yanjye bakikanga. Ariko ndabizi neza ibintu Imana yankoreye ni byinshi cyane, nzi ko nzakira. Kandi nzagaruka hano mbaho ubuhamya ko nakize. Umuntu afite ubuhamya bwinshi, ibintu Imana yankoreye ni byinshi, ntabwo yananirwa kunkiza, ntabwo yabinanirwa kabisa. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ndashima Imana. Njye na Mashimwe ntabwo kwitanga uwo twashakanye ntabwo hari, ariko icyo gikorwa turi bugikoreho ntabwo mugishobora kuncika, ntabwo bishoboka. Nanjye mubari uboneho ndabonaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nafashijwe cyane ku bya Pastor Theogene yigishije. Ikintu cya mbere gikomeye cyane, aho tuzahagarara, twifuza kuzahagarara, guhagarara nk'umuntu watanze, guhagarara nk'umuntu wasenze, guhagarara nk'umuntu wihanganye. Ntekereza cyane ku bantu babiri cyane. Nibutse umuntu wari umugaye, amaguru ahinamiranye, bakajya basenga ngira ngo bajya agaya abandi, akaguma bagaya, akavuga ati nk'uyu nguyu uhagaze icyama amaguru yanjye, aguma avuga ngo icyama amaguru yanjye akarambuka, icyama aza kurakara, yiterera rimwe ati icyama, arahaguruka amaguru arambuka. Ndibutse abantu bajya babwira ngo muhaguruke dushima Imana, n'urubyiruko, umuntu utababara ukaguma wicaye bakaguhenda henda. Imana itubabarire. Imana ashimwe cyane. Akona nishatse kuvuga gusa byonyine, ariko mfite ishimwe mu mutima wanjye. Imyaka mfite kuva mbayeho
ejo bundi bishop yabaye nk'utwigisha atubwira ati mwige gusenga isengesho ariko ririmo gusengera igihugu cyacu no guhera ku mukuru kugeza ku mudugudu. Mbyumva cyane. Yesu ashimwe cyane. Kuva mbaye imyaka naringiye aho naringeze imyaka mfite sindumvaho indege yaguye ngo bavuge ngo uyu muntu ni casualty kubera impanuka y'indege. Uyu munsi nibwo numvishe Rwanda yaguye abantu bakabazima bose. Natangaye ndumirwa ndavuga nti numvise Yesu ko yazuye Lazaro. Numva umuntu wari uhumye akora mu twondo, akora bamusiga ku maso arareba. Byose numva nibitangaza ntigeze kubona, ariko numvise byanditse no mu Bibiliya. Icyo nabashije kureba ni Rwanda aho yaguye mu gishanga, ndanahazi n'amaso yanjye. Ni igihugu nabayemo navukiyemo. Ndavuga birashoboka ko abantu indege igwa ikagwa ahantu ntihagire n'umuntu ukomereka n'umwe, ni bazima. Mana uhabwe icyubahiro. Amashimwe kuri Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Abantu muve kuri yo mwage tugaruke noneho. Siko bimeze. Turirimbe. Natekereje ngo uyu mwanya ngiye gukoresha tugiye kuririmba twese, dufatikanyije n'abakristo twese. Nabicaye nyuma muhamubona indebe imbere, nimushaka muze muhagararane hangaha hafi. Natekereje ngo uyu mwanya tugiye kuririmba izi ndirimbo tugiye kuririmba je uko mpamanya n'umwuka wanje no kwizera mfite, tuzitwerere mahombi. Uyu mubyeyi uvuye hano yego uvuga ko arwaye, jenze ububabare bwo kurwara, kandi tuzimutwerere. Bibiliya iravuga ngo mubabarane n'abababaye, bishimane n'abishimane. Tuzamura amaboko. Haleluya. 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 Murabyizeye bikomeye. Je mfite ubuhamya bukomeye bw'indirimbo zageze ku mirimo n'ibitangaza. Turazimutwerera kandi ababishoboye bafashe twizere Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Bwana asifiwe. Imana ishimwe ku mashimwe batambuka. Iyi Bibiliya bampaye hano nyitekerejeho nicaye hariya. Ubu nyine twari twicaye gato buriya mwari mubonye asohotse. Hari umuntu nari ngiye koherereza Bibiliya y'Ikinyarwanda i Burundi, nyituma umuntu mu mujyi arayigura. Kuri nari nsohotse ngiye kumwoherereza amafaranga y'iyo Bibiliya ngayoherereze uwo muntu. Nije mbona bambaye Bibiliya. Niyo ngatambaye ejo umuntu yambaye inyana. Yambaye inyana arayifotorera arayinyereka aho twari turi kumwe, narayibereze tuvuye mu ivugabutumwa Musanze. Haleluya. Haleluya. Kira ni ikimenyetso cy'ivugabutumwa. Amen. Vugabutumwa kandi tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu aiwa cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu, tumbira Yesu cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu aiwa cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Haleluya. Turi kuri mahombi, tumufashe. Sawuli bigeze kuririmba umunsi umwe, wazaga arwara igicuri, kuririmba gusa arakira abamuzima, ntiyasubira kurwara.
iyo niyo level ndi gusengera Imana ngo abaririmbyi ariyo level tugezaho turirimba ibintu bigira impact mu bakristo. Mpamvu ndirimbye indirimbo nigeze kubabwira ubushize, igeze kurokora umwana w'umunyakenya warubwiye kwiyahura utazi n'ikinyarwanda, n'ubuhamya burebure cyane. Indirimbo iramurokora, aragiye kwiyahura, arampamagara. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Dutumbire Yesu ku bw'amahombi kandi azakira mu izina rya Yesu, turabyizeye cyane. Tumbira Yesu Niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu, gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira yarumvise ijambo ry'Imana ikabaho, amagufwa yari yumye kumva ijambo ry'Imana akabona ubuzima. Iryo jambo rikazura umwana wa Yayiro. Ni ubuhe bwoko bw'ikibazo ufite kidashobora kumva ijwi ry'Imana ngo gikurweho? Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ku buzima bwawe. Tumbira Yesu tuzamure ibiganza dutereza zirindwi kuri kiriya kibazo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tuzamure ibiganza twese. Zamura nimushake mwese mumwerekezeho. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo duciye konfi mu ijambo, ariko naje hari ukuntu umwuka yari yambwiye mahombi natambuke nimba yitwa mahombi. Ngwino. Hallelujah. Jewe umwuka wari mubwira ngo dutange haleluya zitatu kandi ya gatatu ngari uyitanga. Amen. Amen. None rero kubera ko duhuje n'uwacu, reka tubikore. Nahagarare hano hagati. Hagarara hano. Hanyuma muzamure ibiganza mwese mu bitunge. Yego rwose. Erega uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora. Gwino nawe natereye indi yaravuze waruvuze. Eka nanjye ntanga indi. Tuzamure Imana ibiganza. Hallelujah. Reka duhamagare umushumba nawe kugira ngo nawe zitere. Yego. Nawe gwino nawe haza tambuka. Hallelujah. Umushumba natambuke. Afinalize. Izina rya Yesu. Evela tripelabre. Hallelujah. Hallelujah. Izina rya Yesu.
tumbire Yesu niwe gisubizo. Biriya bitangaza Mw'izina rya Imana yakoze wabonye n'amaso yawe n'ibindi uhumure. Iki ni kimwe mu bimenyetso kiri muri liste y'Imana yakoze zose. Ndio. Hallelujah. Zamure amaboko. Umetso ibuye rikomeye no gusenya satani n'abadayimoni. Mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. Muzu y'Imana niho dukirira. Hallelujah. 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 Muri arashimye sinzi yarari kwitanga avuze ngo agiye kwitanga kugira ngo arebe ko Imana yamwumva. Numva umutima wanjye uranyemeza ko agomba gukira. Yego. Numva indirimbo ivuga ngo ni iki gitumye wiheba nshuti kandi Yesu yaratsinze. Ariko ikibazo umuntu ageramo akumva Imana yaramutaye ariko Imana irahari. Ndio. Kanere haleluya. Haleluya Yesu. Salapari. Reka twumve iza mama Bishop namara n'abatere turirimbe. Sawa. Ndatera haleluya. Ariko reka mbaze mvuga iki kintu. Yavuze nk'icyo yavuze, nigeze kurwara ikibyimba mu nda. Hashize imyaka nk'irindwi. Hanyuma mbwira Imana byavuye mu ijambo Bishop yabwirije. Ryazaburiye 23. Ndihagararamo n'ubu byanyumva ikibazo cyose mpuye naco yarashe gitoza abana banje. Njya muri Zaburi ya 23 sinjya mbasha gusenga, njya nyihagararamo narangiza nkavuga ngo Mana wakoze cyagihe iki ni ubusa imbere yawe. Hanyuma nanjye nkora nk'icyo yakoze, umutima untegeka. Nigeze kubivuga hano, Ego. kohereza umuntu amafaranga twari tunaziranye. Twigeze gusengana rimwe kuri telefone hanyura imyaka myinshi. Utuye ahantu mu ntara, umutima urambwira ngo uyu muntu mwohereza amafaranga hanyuma ikibazo cyawe kirakemuka. Icyo gihe twari dufite assurance twivurizaho 100%. Ibitaro byose byo mu Rwanda nari nemerewe kubyivuzaho 100%. Nyura mu makontrole mu maekography abajinekoloji bose bo mu Rwanda nyabajyagaho kubera assurance twari dufite. Yego. Njya mu bitaro bitandukanye nka bine, bose bambwira ugomba kubagwa kandi vuba. Hanyuma nyumva ko umutima umbwira ngo ohereza uyu muntu amafaranga, afite ikibazo kimuremereye kandi atari menshi, make pe. Eva kinasila. Shakisha nimero ze kuzibona byarangoye, ndayamwohereza. Hanyuma subira kwa muganga mu bitaro nk'ibya gatanu. Gezeyo barambwira ngo ko tubona nta kibazo ufite. Ni kihe kibazo ufite? Ereka impapuro z'amaekography yose nagiye nyuramo kandi nanjye narakibonaga, kandi yararibwaga. Buriya ufite indwara urayumva. Ariko ndahagarara ndavuga ngo Mana mpagaze muri iyi Zaburi ya 23 icya kabiri, mpagaze ku cyo wampatiye. Buriya niyo mpamvu bijya binangora. Hari igihe umuntu ajya guhamagara akanga ngo ufite ikibazo mama Bishop ngo wagize gutyo. Buriya kenshi bijya bingora gukora ikintu umutima utambwiye. Ariko iyo umutima niyo yaba ari miliyoni yanyitanga kandi nkayibona. Hanyuma ndayamwohereza. Maze kuyamwohereza, Imana twari muri biro ya Bishop hano.
inuma h'umuntu ava Igitaramo araza arambwira ngo ikibazo wari ufite c'indwara kirashize. Amen. Cyakabiri, Imana iguha isezerano ry'umwana w'umuhungu kugira ngo igukonfirme ko wakize. Hari igihe Imana igiye kubwira ngo urakize ariko ukavuga ngo buriya birashoboka ko atari byo. Ikimenyetso cya gatatu irambwira ngo uwo mwana w'umuhungu uzamubyarira muri Amerika. Nk'irwaye ikibyimba, nk'iribwa, nk'ibyumva. Ngiye muri konti twajyanaga nawe barambwira ngo uri mbese inda yawe ni nzima. Ukwezi kwakurikiyeho nyasamye David yavukiye muri Amerika. Imana niyo kwizerwa. Kandi ntabwo byari byoroshe, cyari cyoroshe, ariko Imana yacu irakomeye kurenza ibibazo tunyuramo. Nushaka gutera imwe gusa izindi turazi gutera. Ntukabwire Imana yawe Bundi n'ikibazo ahubwo bw'ikibazo Imana yawe izagufasha kuko Imana si umuntu ugwina n'ikibazo ahubwo menya yuko Imana yawe iruta ikibazo izagufasha. Amena. Nubwo nagize bwihebe ariko mfite ibintu byinshi Imana yankoreye cyane. Imana yagiye inkorera ibintu byinshi cyane. Imana yagiye isezeranya ibintu byinshi ikabisohoza. Imana ndayizeye cyane izankiza. Nubwo ubu nagize bwihebe ariko izankiza. Reka ntegere haleluya eshatu. Mureke dushime Imana ko imukishije tuyikomera amashyi. Mubwire yihangana agaruke nanje ndatera zitatu. Nanje ngira umutwaro. Dushake tuzitange nitumara dutahe. Nta kibazo. Ngombwa se kandi tumutungeho ibiganza twese. Uwo mutwaro nanje ndawugira kwe. Twongera tuzamura Imana. Ndiyo. Izina rya Yesu agomba gukira. Hasigaye imwe yonyine. Twongera tumutungeho ibiganza. Mana we. Hindurize kuri ubuze. Tangwara nimwe itazikira yemwe nuko. Ayo. Hari umunsi umwe twaza dusenga umumama umwe arahaguruka aravuga ngo reka nshime Imana. Ngo ndashima Imana ko nakize Sida. Iyo. Uwo munsi ntahura ko ntandwara izinanira Imana. Ayo. None tumutungeho ibiganza nawe agomba gukira mu izina rya Yesu. Imana igumugisha reka yakoze cyane. Tuge kuri iyi mindirimbo imwe nitumara dusirimbe nuko kandi byose niwe cyane turambwira utsinze ibiheni byashobora gukura wica yavuze n'ikimenyi heza kandi hagaze nitangirira humura dufite imani idashobora kwirengagiza amarira yawe. Jewe yatanze ifaranga namavuga n'umutima wanje kwa izira faranga. Niba hari ikintu nabonye kiza cihuta gukurura ibindi ni faranga. Itu iza ryirukanka kurusha ibindi bintu biba. Tugiye kuririmba sebeni
n'undi wese uri muntu urwaye akire mu izina rya Yesu. ifaranga ejo iyi weekend nari ndi igoma kuva 2020 nasezeranye n'umutima wanje n'Imana ndavuga ngo Mana sinzongera kuja gukora umurimo wawe ngo mbabagarane n'umupasiteri ngo mbwire ngo nutamba $500 sinza ariko nuntumira mu bukwe nzozi kwaka kubera ko mu bukwe bakodesheje tente n'ibindi byose n'imikenyero ni gakeya muri weekend banafite nuntumira mu bukwe nzozi kwaka n'ahandi ariko mwivuga butumwa haba Nairobi haba muri Kongo habe n'ahandi sinshobora kwaka mu faranga hari nigeza nkoresha izana no gashaka abaye abangaba twari turi kumwesho navuye igoma kuwa mbere nzana nabanzungu baraza bagera Kigali jewe nsi kubera ko pasteur wa Fosco Musanze yari amaze igihe amamagara navuye atereka nsibire hano kuwa mbere nzoririmbe kuwa kabiri mu kabiri kabo nzobone kugaruka ndaza kuwa mbere fata hoteli nyijamo ndayishurira kuwa kabiri mu gitondo amagara nzungu na Alice na Valerie mbwira nzungu ndamubwira ngo ufate imodoka yawe uce kuri station ushiremo esansu yuzuze 55 umara nyishuri n'ayandi barabaraza ngo bagere ku rusengero ngo mbara amafaranga nakoresheje $100 birenga kandi nayakoresha kubw'inyungu z'Imana ngo umutima wanje uranezerewe turaza tuve Musanze turaza ngo tugere mu nzira baba barabizi umugore umwe arambamagara ari Dubai kubiti ni sawa umeze neza nabonye amafishe menshi nabonye ufite amavuga butumwa menshi none ngiye kukorereza $500 ugume wifashishe wawe sukumanjira aya nayo mbabwiye matino yababwiraga yose ifaranga uzotanga ko se barabyumvishe ko bazatanga amaturo Imana igakuba muza mutanga amaturo nubona ikintu cagoranye uzushiramo ifaranga nubona cagoranye uzushiramo ifaranga Igitaramo cyiza kabisa. Yesu ashimwe. Haleluya. Dushimira Imana ku materaniro twagize cyane kuko Imana nizi itanga amateraniro kandi uburyo bwose amateraniro ameze n'ubushake bw'Imana kandi iyo wayatahuye uzuyakuramo umugisha burya abantu baza batekereza ngo wenda ngubwo runaka yavuze 100 ngo naje ari byo mbona oya yaba zashobokaga ngo n'ufite 1000 uzugitanga ubu twese hano tuvuze ngo umuntu ayafite mu by'ukuri Imana nje yampaye umuco wo gusobanukirwa gutura kandi hamaze igihe kirekire ashobora kuba imyaka nk'icumi irengaho k'15 16 ni umunsi umwe umuntu nigeze kumubwira amafaranga n'amafaranga bari batwatse twagombaga gutanga none mbimubwiye arambaza ngo se ngo amafaranga ngo se nangaho nari mubwiye ijana icyo gihe twari muri Kongo ijana ringiri nyine ry'amakongomani arambwira ngo se ngo ijana ryari ndi gituro nama numva nteye nk'umushonge mu mutima sigara aho nga kumbe ibintu by'Imana nivyo bisuzuguritse muri urugwego kuva uwo munsi ndahega ndabango Mana sinzosubira gutanga ijana mu buzima bwanje sinzosubira kubitanga kuva none nukuvuga ngo mbaho nyine nta bushobozi ngira tukagenda umuntu akambwira ngo hakabiyo nyine nigeze no kubangaha kwa muzehe cyangwa wagera handi naje naratangaye none nuvuga ngo umuntu niyo yampaga ngo genda uture akampa ijana nakaza ndifata nkariheza undi uri iruhande rwanje kama ati wowe genda uture Yesu nzosubira gutanga ntibizokunda Bwana sifiwe nuwo munsi natangiye gusobanukirwa gutanga ni kenshi nagiye ntanga amafaranga n'ukuri kividura nabayeho utagira konte ngafata kofi yanje nkayividura nkazandeba ngakora n'ahandi hantu nasize ifaranga nkazitanga kandi Imana yampaye umugisha haleluya ndashimira Imana
kuko Imana izayubahisha abakozi bayo. Hari igihe tuba dushaka ngo kwicira inzira ariko Imana irihagisha. Bwana sifiwe. Ndi mu bantu Imana naje yampaye amahirwe impano yayo, kandi hano hari n'abantu ndagiye nsengera, ariko ndatekereza nimba hari umuntu nari naka amafaranga arambura ukuboko hano, ndabizi ko hano bahari, nta muntu ndaka ifaranga zo kuvuga ngo kugira ngo ngusengere ngo umpereza aya mafaranga, ntibibaho. Iza ntega nkambuka n'imipaka, nta muntu ndaka amafaranga. Ndashimira ko niyo ngiye mu ivugabutumwa singira bije yivugabutumwa, ntibibaho. Iyo rije gusa nkaritekereza n'amafaranga nzanyabona. Bwana sifiwe. Izo ni imbaraga z'Imana. Nabwiye Imana ndayibwira ngo jewe sinzasaba abantu, wowe ugenda uncira inzira, mpishurirwa ijambo ry'umukozi, ry'umukoresha n'abakoreshwa. Ndavuga ngo Mana, nimba abantu bahemba abagaragu babo, kubera iki wowe utahemba umugaragu wawe? Bwana sifiwe. Ni ibintu ntobona uko mvuga. Imana ikagenda isubiza mu buryo budasanzwe, mu buryo buhebuje. Bwana sifiwe. Imana ishimwe. Muzukuri hano i Kigali twahabaye mu buzima wenda busa nkaho bugoye, ariko ubu niyo mbirebye muzukuri. Hari n'igihe n'abana baza iyo baje mu kiruhuko kabafuta ngo nimuze tugende tukicara ahantu heza. Nukuri hano ubushize narimo kurikirana kuri YouTube bavuga amahoteli akomeye muri kino gihugu cyacu Rwanda, kaza mbona yo ntagezeho natabi Kigali, ariko ari Kigali nkabona nayicayemo menshi na za convention ngatinyuka kagenda kayicara. Rero n'abana iyo baje rimwe za ngenda kabahamagara muze tugende twicare dusangire hanyuma muzoje kwishura amahoro. Izo bintu ndabishimira Imana. Amen. Rero umukozi w'Imana turagukunda, mukozi w'Imana turagukunda cyane. Noneho nabanje gutekereza ico nokora naje nkakibura, kabitekereza nkakibura. Mu cyumba cyawe se ufitemo lavabo urayifite? Yagezemo n'amakaro gusabura. Noneho naje natekereje ngo ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu nanabanje gutekereza 50,000, ariko ndavuga ngo hari gahunda ngiye kwiha, nzagenda sevinga ku bw'icyo kintu. Nitugera mu kwezi kuri zo tariki hari cyarenzeho, ariko ndabyizeye ko kizarengaho. Mu by'ukuri zatanga amafaranga arenza ayo ngayo. Kandi yaba byari binashobotse ngo sinzi ni wenda aho muzamugurira amakaro, nimba bishobotse wenda nimba hari aho muzamugurira amakaro nk'umukiriya muzamugurira, wenda mwamumpereza mu cyangwa mukandangira, naza mbona amafaranga kagenda kamuhereza. Izo tariki nizigera wenda nabonye ayo nzoba nabonye, uzagenda utera urutware. Bwana sifiwe. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ariko turanezerewe uzutubwiriza tugafashwa tukishima. Bwana sifiwe. Ndashimira yuko abantu b'Imana bazabagera aha ngaha bakakura umugisha w'Imana. Bwana sifiwe. Rero ico mbifuriza, mureke zadukorera Imana tutayitezemo izindi nyungu, tuyikore kuko tuyikunda. Bwana sifiwe. Dutanga amafaranga atari kuvuga ngo nuko dutegereje ngo nayi zaduhereza yandi. Oya, tuyikorere kuko tuyikunda. Katwumve umuvyeyi nawe umwanya muto hanyuma. Umwanya muto. Yesu ashimwe. Shimye Imana kuba kandagiye ahantu hari ahabikiziriko. Uzamva wo tanga ariko kwamuvuga ngo ariko ndarenga aha. Ariko nshimiye Imana kuba Imana yaciriye imigozi nkabangeza. Nanje simfite ifaranga zo gutanga ariko muhaye igitenge. Amen. Arakoze cyane. Safa tambuka nawe uyu musore. Ibitenge, amakoti, ibirato, ifaranga byose muzana. Yesu ashimwe. Amen. Ndi hariya nanjye natekereje ko ubuzima bwanjye bwose bukesha Imana. Mumbabarire ngira ama emotion mahombi yarahagaze hano
miga umuhigo kubwe ariko nzawuhigura yakize kuko nizeye ko azakira vuba. Mba ku rubuga rwa Pasiteri Kado ariko nta kintu navuze ariko nakivugiye mu mutima. Sinkunda kuvuga ikintu ntazi neza ngo nzagikora. Naye nahize umuhigo ndavuga ngo inzu ye niyuzure bagiye kwitaha. Abantu baza nko mbabazi ko nkunda gutegura. Ndavuga ngo nzagenda nyitegure nikore neza nkuko nakora iyanjye kuko nanjye ndi mu bantu bashaka kugira inzu hano mu mujyi wa Kigali ivuye mu maboko yanjye. Ikindi ku bwa Pasiteri, ejo nzatanga amadolari 100 ariko ba Frank nibaza kugusura nkuko wabivuze ni ngewe uzabazana kugira ngo ndebe mu nzu yawe ndebe ikintu ngomba kubashika kugira ngo mbibe mu rugo rwawe. Murakoze cyane. Sawa. Katwumva uyu musore nawe yambwiye ngo mufatire mikrofone ngo kubera ko ngo yoyita hasi ngo ntamenyereye hano. Niyo mpamvu ngiye kumufatira. Ni amahoro. Haleluya. Haleluya. Amen. Nitwa Nkurunziza Imana. Ariko yifatisha. Public speaking iragorana murabizi cyane. Nitwa Nkurunziza Emmanuel. Icyambere ndashima Imana ko nageze hano mu mujyi wa Kigali ngasengera muri uru rusengero. Narugiriyemo umugisha ukomeye mu buryo bw'umwuka. Ngiye nkeka ko ndi kwaguka kuko nihaye gahunda yo gusoma Bibiliya yose nyigeze hagati. Amen. Ikintu rero ngiye kimpagurukije ahangaha, hari ubuzima umuntu aba yaraciyemo bigatuma emosiyo zose zigenda. Ariko n'ubwa mbere ntago wenda nkuze cyane ngo nibyo byatumye emosiyo zigenda, nahuye n'ibibazo byinshi. Ariko n'ubwa mbere ngiye mbonye amarira yanjye. Uretse ayo narize nkiri umwana, ariko n'ubwa mbere mbonye amarira yanjye kubera uriya mumama. Ejo bundi banyibye telefone, nari mfite ibihumbi, nari nazanye hano ibihumbi 47. Nari natanzemo 2 byo kubakira Pasiteri, ariko umutima wampase ndavuga ati aya 45 nsigaranye reka nayo nyatange kubw'uriya mumama. Imana yubakira uriya Pasiteri ariko nawe azadusengera ibindi byose. Imana yamwumvise nawe twizatwumva. Sawa murakoze. Komere Yesu amashyi menshi cyane, menshi rwose. Imana bamugisha. Reka turirimbe izo ndirimbo 2 sebeni n'igisirimba hanyuma dusoze. Bwana sifiwe. Amen. Numva nawe biraje nushaka kuzuyihagarike tuzokomeza n'ikindi gihe turirimbe cyane ariko utange faranga n'ibindi. Imana bamugisha. Je ndacari kuri mahombe ni zindamo niho turacari kumwe twamurangije tuzingazinge. Zamura vuba papa. Witinya shuti yanje witinya nubwo ubona imisozi imbere yawe. Witinya shuti yanje witinya nubwo ubona ibibazo imbere yawe. Ahari kurira kwarariro nijoro mu gitondo impundu zikavuga we. Ahari kurira kwarari umuntu nijoro gitondo impundu zikavuga we. Witinya witinya shuti we witinya kora ndi kumwe
amarira yawe ahinduka ibitwengo uyu mugoroba. Uriya musore aransekeje ngo yaraherutse kubona amarira, ngo amarira yamazwe n'ibibazo. Hari ikibazo bizaye kurenga amarira agakama cyane. Zasetsa abantu nkabwe ngo pastor niga mu wa 5 primaire narishaga nguko nari mutoya cyane. Niga mu wa 5 primaire nazaga ncumba umutsima w'abantu 8 muri kode. cyo ni ikibazo naco. Umutsima w'abantu 8 nari mbikose. Zanibuka umunsi umwe nigeze kuba umushumba w'ihene kubera ubuzima ngo mve kuragira ibiryo zo kurya. Ngo mbibure hari umukecuru twaduturanye nja mu gikoni iciwe ni ibi biryo yari yasize umutsima n'ibishimwe. Naza numva ngiye gucikana kubera inzara amazi cyo gendarira ngo ryame maze kuryama gutya maze gusinzira. Nibwo munsi umuntu yajanye igishindira imivuga ngo tabuza zikiisha nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule, karibu upumzike. Hapa ndipo nyumbani kwako, hapa ndipo makao yako, hapa ndipo nyumbani kwako, karibu upumzike. Naje kunzira pastori nzotanga 1,000. Haleluya. Ndafite tuza kuvuga na nyama. Naje uzotanga 100. Na uzotanga 100. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ako narakubititse. Narakubititse. Timwabonye ko ejo bundi bambaye akazi hano. Si hano bakambere. Naragiye ngo nje kugatangira. Mushike karananira. Ako ndikananiye kubera ko ndi umuswa. Kananiye kubera ko igihe cyacu cyari kitaragira. Nafashe uduma ndinjira. Bazimana ndabaza ngo semana. Kano kazi n'umuhamagaro biragenda gute? Ejo bundi nari muri Kenya, navuyeyo ngaruka mu zumweru 7 hano, mvayo njigoma. Ejo nzoje Bukavu. Nituvi Bukavu tuje muri Kenya, tuva muri Kenya tuzoja sinzungari Bujumbura. Nituvi Bujumbura mu kwezi kwa 6 mu mpera tuza turi mu Minembwe. Twagiye mu giterane. Ako kazi ukurumva nzogakora. Nogakora. None mbazimana bese bizogenda gute? Imana inyibutse ibintu byinshi cyane. Ndabwira ngo mbike ikimenyetso. Imana mbike ikimenyetso. Ngira wa mukozi Imana numwira wanje n'inshuti yanje. Ntwitiwe muhamagaro biranga. Akabiri bazaga kubita ingoma gutya. Kama nkinga ngasohoka. Agatatu bakubita nabona gutya live video. Kama nyere. Biranga. Birananirana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ngira Imana ndabwira ngo niba ari wewe. Asigaye byimenyere. Tuzamura. Imana izibeshaho. Iyo wayizeye izibeshaho. Jewe inyungu zanje ziba mu nyungu z'Imana. Inyungu zanje ziba mu nyungu z'Imana. Iyo nkeneye amafaranga nzanguriza Imana. Habira ngo Imana ndakugurisha. Iminsi ishize ncumwe cyo yagishize muzehe papa yararwaye araremba. Tangi faranga none uzirakamuka zirashira. Andavase bimeze bite biragenda gute? None duhura n'umuvandumwe warugiye muri Kenya. Numva umutima urambwiye. Hari umuntu uri kuvugira muri microphone. Numva umutima urambwiye ngo muhereza amafaranga. Narinje hano mu materane. Kuwa 3 w'icumweru gishize. Uti muhereza amafaranga atari menshi. Ngo bwe nibuke nubona ubohotse ku ifaranga wa mukristo. Nubona ubohotse ku ifaranga kuzirekura ntubeshishe ukarekura. Ubuzima bwawe buzoba buhindutse. Yego. Namazire ndamubwira ati yewe. Muzehe yararwaye none uri umwira wanje. Uragiye simerewe neza nanje ariko durizo nari nsigaranye. Akira ndaziguhaye zijana. Ngo bene mugoroba umuntu anywereza amafaranga 100 narimo kuntuma ku wundi muntu. Ngo ndarayama ndagenda ndafata buri bucenya muhereza. Ngo bigire nka saa 7 z'ijoro. Ntazo nsenga ngiye kuryama. Mbona aranyandiki. Ngo ya mafaranga ngo naguhaye. Ngo ndakibazo ngo ugende nawe yakoreshe. Ngo ndaza kuguhereza yandi mpera. Wow. Ifaranga. Maombi yakoze ku ifaranga ndavuga tukunguku yamenya amayeri kibazo kirarangiye. Zarangiye. Nuyagumana
ngo abafite bazongerwa abandi nugumana n'utwo dukeyo ufite natwe bazotwabura. Amarira yawahindutse ibitwenge, we wari umaze iminsi ubabaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Uyu niwe wa nyuma dusirimbe dutahe. Amen. Amen. Icyambere cyo nshima Imana ko nshoboye guhagarara hano. Naherekana indwara n'umutima ndinze kwifashisha agatete, Imana impumugisha kugira ngo nzamuke hano. Maze igihe kitari gito nza mu materaniro hano mu Gatatu, mu bitaramo, mu ma overnight. Nshima Imana ko ari uyu munsi yari yanteganyije guhagarara hano. Naje ndwara n'umutima, nari mvuye i Masaka ndavuga reka ntahe njye kuryama ariko birananira. Nshima Imana yuko inyemereye guhagarara hano. Ndishimye cyane umutima wanjye, ntabwo nabivuga ngo mubyumva ariko ndishimye. Ntabwo nje hano gutanga ubuhamya, nje gushima Imana. Papa wanjye ni pasiteri muri Anglikani. Nzi ukuntu kuba umushumba bimera, nzi ubuzima baba babayemo ntabwo buba bworoshye. Hari igihe twari turi hano turasenga, baratubwira ngo twandike ibyifuzo. Natanzemo icyifuzo cy'uko nasenze ndavuga ngo papa wanjye inzu yari ari kubaka nayimukiramo nzashima Imana. Nshima Imana ko uyu munsi ari mu nzu yiwe yubatse. Icyo gihe nandika icyo cyifuzo cy'inzu ya papa, nanditsemo nasabaga Imana akazi. Nshima Imana ko nabonye akazi. Nshima Imana ko nabonye akazi ahantu habiri mu gihe kimwe kandi nkaba nkora ibintu nkunda. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ntago mpembwa amafaranga menshi cyane, ariko ku mafaranga mpembwa nzahereza pasiteri 50,000. Imana imugisha. Kofi nanone reka gatwumve nta kundi. Amen. Amen. Nanjye sindi buvuge byinshi. Ndashima Imana mbere na mbere ko ibashije kuduha umwanya wo kugira ahangaha. Mu by'ukuri umuntu uba wicaye hari inyuma kugira ngo azamuke hano kuvuga ikiri ku mutima ni ibintu biba bikomeye cyane. Njyewe akazi nkora ndi umusportifu. Ibyo abandi bakeneye kugira babone ubuzima, njyewe Imana nibyo imperamo umugisha. Amen. Biragoye kubyumva. Ni abantu benshi bakora siporo nk'umwuga ariko ntago babasha kubyumva. Hari abantu benshi bakora siporo bagira ngo bagabanye ibiro, bagabanye isukari, njye njya kuyikora bakanayimembera. Kubera ko rero Imana yimereyemo umugisha, ku nyubako ya Pasiteri Kado nzatanga 30,000, ku nyubako ya Pasiteri Toje nzatanga 30,000. Imana iduhane umugisha. Nzatanga Pasiteri twaratanze ariko tuzayigura mu kwezi gushize $200. Hanyuma Pasiteri Toje nzamuha amafaranga 100,000. Nakoze cyane. Bose yazo ako nta kibazo. Hari undi usigaye? Hari undi twimye amahirwe? Reka tube turimba gumagwana n'umutima. Kaje kasavuga ishimwe ryawe, Ikiza kuvuga ibiri bikomeye. Ayiwe Nami uteka yankoreye, Nami uteka yankoreye. Akanwa kaje kasavuga ishimwe ryawe, Ikiza wema kuvuga ibiri bikomeye. Nami uteka yankoreye, Nami uteka yankoreye, Nami uteka
tubanze tubasake tubanze abantu batanga amaturo tubone umugisha w'Imana dushigikirane. Amen. Haleluya. Ndashima Imana yuko turanga duhumeka. Asante. Icya kabiri nanjye ndi hariya nicaye hari inyuma umutima ukomeza kubira. Nari navuye Butare naje nimugoroba hari ibyangombwa nari gutora kuri traffic hariya ku Muhima natsindiye driving license noneho category B mfite gusubirayo ku mafaranga nari nazanye tike yose nari isigaranye ndayiha pasiteri mwitura murakoze. Sawa. Arabona indi mizina cya Yesu. Tugomba kuza turirimba tukumva ijambo ry'Imana tugasenga. Ntimwabonye uriya mutipe uriya n'umukinnyi wa volley muzini ga segonderi baza ku ishuri bakanadutsinda. Gloire Imana igumugisha. Umukinnyi wa volley n'umusitari n'abakinnyi ba filime bazoza baza n'abandi baze bakorera Imana yabahaye amafaranga tugiye gusiba. Napoleon niwe natumye Nyamata kuja kundebera. Wina dusirimbe data. Wowe nuzuhemuka kandi nukoze isoni abikuza Mana yacu kukura bikwiriye. Murakoze. Nkunda gutambuka nje mu baririmbyi nje kuririmba ariko nanjye numvisha umutima ntago ngiye gutanga amafaranga wenda yo kugura amakaro ariko iyo umuntu murabizi abantu abamama cyane iyo umuntu yubatse inzu ari kuyisohokamo neza ajya yambara neza nanjye umutima wanjye wambwiye ndamugurira urukweto mugurire isakoshi mugurire n'igitenge. Unanga tataratanga Gatete ni umukozi arakora. Amen. Afite utuntu. Arakoze Frank. Naye ndi umuririmbyi ariko kuvuga hano bijya bigorana. Ninatekereje ikintu mu mutima kubwa maombi numva ni nkaho ngiye kumuvangira ariko ndavuga ni ndaza kubikora bihidinze. Yatanze 150. Ndashaka azatanga 25 nanjye ntange 25 yo guha abapasiteri. Yatanze ke. Okay. Ayo 75 ngenda yaha maombi. Noneho kuri pasiteri Kado harayo nari natekereje kuzatanga baza kunshira kuri groupe nzatanga 200,000. Abantu bafite utuntu hano. Ninde woza kanya kino mikrofone twama tuzingazinga umukunga dutaha. Nguriye Imana igumugisha. Amen. Narinzi ko aturuka ariko nta turamushaka. Nanjye magarara hano ndirimba ndetse mba ndi inyuma. N'ubwa mbere magaze ahubwo ndi no kuri kamera. Nitwa Mbabazi Winnie umukristo wa hano. Ikintu cya mbere kiba cyanejeje no kubona ukuntu abantu bameze mu rusengero baguwe neza bari mu rusengero. Amen. Nk'uko uzi umushyitsi yazi wanya akabona ibintu byose yifuza akishima hano bari nko mu rugo y'abantu banyuzwe umutima wanjye urishima. Amen. Hanyuma ku bintu bijyanye no gutanga ndashaka gushyira ituro ku nzu ya pasiteri Kado. Ntago ndi umukozi ariko murabona ko nambaye kandi ndanasuka aho nkurayo ngayo nshobora no kuhakura ndi. Ndashaka gutanga 20,000 ku nzu ya pasiteri Kado ntago yabura icyo akoraho. Hanyuma nuko mwumve yuko iki gikorwa kivuye mu mutima w'urukundo ndabakunda cyane. Nakubwiye ngahevuga. Namubwiye ko muvuga. Naje kubwo gushigikira pasiteri satanga 50,000. Yes. Pasiteri we.
ukomeza isezerano ugeze ibihumbi ugiye gutanga ngwino reka duhere kuri mwene data. Wanasifiwe. Haleluya. Gutanga ifaranga. Hari umuhungu mbonye hari wari uvuze ngo mbonye akunguta ikofi we. Naza kumwishyura amafaranga zo mutahana sibyo? Ikindi iyo umuntu afite intege nkeya kandi ujya usenga ujya ukena uzugira kirize mu mufuka sinzi ari ibintu nyine nariko nkora bikugira ngo ngire imbaraga nari mvuye ku bitaro nshaka nko kugira nk'ubunebwe ngasinzira vuba cyane ndasenze mfite mbona ikofi yabaye nabi noneho ndabyukeje ubundi mbyukana ngira ikiburi kitakatifu ndavuga tereka nsenge abantu bari kubarwana kuri telefone babanyohereza ifaranga bazinyohereje ejo ndi kuja mu kabiri ngira Iwacu twari turi kumwe izo mfite ndahita nzitanga bari ko batanga amafaranga yo guherekeza umuvugabutumwa ngewe nari nasohotse mbere ayanjye ndayasiga bahise banyohereza ayandi none so ndayaheza uriya muhungu ikindi nkunda pasiteri hariya pasiteri Kado nzatanga amafaranga 25,000 muri iyi minsi ya vuba kongeraho kugira ngo ndangize hari ikintu cyabaye nari ku bitaro sibyo fura so ndarota pastor bishop hano ndota yambwirije mu ndoto arambwiriza so hariho umuntu nyine za ngoma kubwira inzozi zanjye akakandika kamubwira akandika umunsi umwe bishop arahagarara hano muri biriya byumweru 7 nari mu Buhinde kuri televiziyo avuga ngo abantu baheruka kurota yes ndahaguruka mpagarara kuri televiziyo iruhande rwa televiziyo ikira gutya mpita mpagarara ku ruhande maze guhagarara arasenga hanyuma amafaranga narimo nshaka amafaranga menshi yo kumvuza amafaranga ahita aboneka muri bya byumweru 7 narabitangije umunsi bitangiye baje kubisoza kera baramvuye amen Bwana sifiwe haleluya buce ngewe buriya usibye nkaba nimero wenda z'umukuru w'igihugu niwe notinya kuvugisha nabwiye bishop ngo ansengere kandi ntanze n'ubu nyine kuko arabona guke ntiyomenya n'umunsi namuhamagaye yes naramubwiye mubwira amakuru yanjye arambwira ati ikintu ngufasha ndagusengera aransengera shima Imana ko nubwo hari umuntu wambwiye ijambo pastor abantu hanze baba bagoye cyane nakaza ncumbagira ariko bibagirwa ukuntu nari meze nagendaga gutya sibyo Alex ubu nyine kibiragenda biza asante buriya umubiri wose urakorana sibyo uzugwara akantu hano ukananirwa kurya so ibaze ubu nyine sinoririmba yandirimba ivuga ngo wa mugore warurwaye imyaka 12 yo sinoririmba ngewe maze 16 hafi 17 haleluya amen nabwiye Alex wanterera hari ranzi 3 yateye kuri wa mama rori hari ariko mfite imbaraga ndatera haleluya ndakwakira datera haleluya amen haleluya amen shima Imana ko izikora ari umunsi babwirije hano muri biriya byumweru 7 bishoboke nimba atari inyuma kuko kuva umunsi ngenda nahise ni connectinga kugiza garutse so babwirije hejuru yo kurota umuntu aryamye no kurota wicaye apostle iriye soste nza nkurikira cyane
Imana izikora cyane. Zasubiye inyuma nkibuka igihe namaze amezi 8 ndasinzira. Wowe ntiwobyumva. Ntiwobyumva. Mureke ntere harira rya sawa. Stere data. Muzi baking ga nta kundi. Turakubekinga. Urambure nawe sinzi. L'ensemble. Là c'est belle. Alléluia. Papa. Imana cyuwe. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Abandi tuhite tuvuga amafaranga kugira ngo ducungure umwanya. Haleluya. Amen. Murakoze nyine. Ndashimira Imana kuba nkitsanga naye nicara hejuru. Nyine kubera ubwoba bwinshi ntabwo nakiyumvisha ko nashyikanga. Ariko nyine birabaye nyine nanjye ndabibonye. Byabaye. Murakoze nyine nje nitwa Wanziga Ange, nkaba ndi umunyeshuri nzajya ku ishuri ejo. Nari maze iminsi ishyika mu cyumweru naragiye muri kamp. Nyine nge ni na basket. Nkaba naragiye muri kamp ya nationale. Ako ndashimira Imana mu ba section 20. Ntabwo nari nzi ko nyine byakunda kuko nyikinye imyaka ishyika muri 5 ngarukiramo hagati. Rimwe bikaba imyaka mikeya nibikunde. Ariko ndashimira Imana kuri mu bana 20 bafashe. Ndashimira Imana ko nanjye bamfashe. Ndizera neza na 12 bazafata bazajya muri Djibouti nanjye nzaba ndimo. Amen. Nzamugurira igitenge cyo 50. Agiye gusengesha umwana niba taranamusengesha aberewe. Nanje ndatanga amafaranga. Frank yakomeje kuvuga ikintu cy'amafaranga, tekereza ukuntu natwe nanje nagira umugisha. Abaririmbyi barabizi bagenzi banje, hari ukuntu YouTube iri mu kuduhemba. Ikaba yo kugendera nk'ifaranga ku kwezi. Icana. Uwo ni umugisha twagiriwe. Nanje kaba ndimo. Rero nanje nzatanga. Tuzaduhembwa ku itariki 21 z'ukwezi. Kandi n'ejo. Ejo nibwo tuzohembwa. Uyu muvandimwe Kado ejo azotaha nari namwemereye ifaranga 20. None pastor nanje kubwo kubaka inzu ye nzotanga andi 20. Yego. Yose ejo tuzoyatanga. Sawa. Mane bamugisha dusiri. Mikrofone ya Bishop. Uyu mwana mbona ubwa mbere mubonye ariko hari umunsi namusengeye hano. Biryari ku cyumweru. Ku cyumweru nimugoroba turimo dusoza amateraniro. Sinzi ukuntu yanyuze hano numva ngomba kumusengera. Ndamusengera ntabwo nari muzi nta nubwo nari nzi ko yabatijwe cyangwa asengeramo hano. So atamusari yavuze ikibazo cy'amafaranga numva ari amafaranga bora ndi uyatange. Araza kumbwira uburyo nyamuheza baraza kumuha nimero yanjye ariko mureke tumusengere. Yego. Kuko uwo munsi musengera hari ikintu ntashoje gusengera nintakivuga mu magambo mwumva urumva n'ubwambe nari mubonye nta nubwo bose muzi ariko mwumva ko azagenda ejo ndatinya yuko yagenda tutongeye kubonana. Odi merci nako leva di tele prodelari
mu mafu ya ni munsi Ikiza ineza y'umukunzi wanjye akagero k'iminsi ntikabishobora kundanya n'umukunzi wanjye. curanga umukunga papa dusoze undi usigaye araza kureba protocole cyangwa yegere konfi amubwire bamwandike cyangwa yashire kuri konti yemi igitaramo ndikigenze neza cyane cyo cyane curanga dukurira Imana ubwatsi Imana ihimazwe cyane. Wowe wanguye w'isoni umvise gusenga kwaje ugiye gikwiriye wampaye icyo nasabye. Wewe wanguye w'isoni umvise gusenga